cadê o dinheiro? Bora. Tá maluca? Bora. Tá maluca? Não vai nenhum. Tá maluca, Não cara? vai ser nenhum. Tá Dá o maluca? dinheiro aqui. Mãe, ainda tá com o pé no carro. Caraca, mano, olha isso, mano. Olha isso, mano, que eu passei agora. Gade moun ki wè nan pali d'activité chauffeur application, parce que c'est adouti n'a pas adouti. Ah, monsieur, il bagay pour le faire. Bah, ou ben ça son bagay bien facile, depuis nous cadastrer ou télécharger l'application ou enregistrer machine ou bagay là, depuis au fin approuvé ou n'est qui prend la yo à le faire ou ben. Li pas comme ça seulement, c'est ça que fait. Moi toujours monter nos points positifs avec points négatifs qui gagne activité chauffeur application. Moi même nous on côté ma vie là, pas oublier des zones qui danger des zones qui safe. Nous on côté ma vie là, sous zone qui safe. On connaît côté difficulté mais c'est pas bagay qui me pas gérer. Nous toujours qu'à gérer difficulté mieux facilement. Et Goumba qui vont chauffer, on va monter une vidéo m'a expliquer nous pour nous comprendre. C'est des demoiselles qui font programme. Programme ici au Brésil, c'est bagay créé chacha bay ça. Ou contracte tout le monde ou bal ballon cob pour faire ba avec. Et apparemment ils sont créé deuxième demoiselle qui recevoir cob là. Apparemment c'est Maril qui sollicite l'application pour première demoiselle là qui apporter la machine. Au lieu le bal cob la compte, pour ça l'expliquer. Au lieu le bal cob la compte, il prend, il sollicite pour ça, il bail, il dit chauffeur, après fin arrivé, bail demoiselle la monnaie. Demoiselle qui est en train de ou bien pas d'accord. Il dit non, et pas de cause ça me dégage avant, et faut bon 30% sur une 200 réal, 30% de 200 réal, t'as de bail 60 réal. On bail comme ça. Et puis chauffeur lui-même, depuis initier course là, ou bien poursuivre itinéraire là jusqu'à ce qu'on arrive quand on va aller. Demoiselle a dit non, il finit dans la machine là. Il finit dans la machine devant demoiselle là pas dire il effectivement non pile mais il pas dit il pas le côté destination affichée dans l'application. Mais ça chauffeur a fait, chauffeur a suivre destination, il dit non et chauffeur pas le côté ça encore non, il me passer pour Marim. Entendez, on monde qui fait qui paye pour faire créer oui, il gagne Marie. Li oui m'a passer pour Marim tel côté pour faire telle zone. Chauffeur a dit non, pas en condition ça, bah ça yo, pas envers le zone ça. Il pas d'accord. Il dit non, ma PO c'est pour le côté mal. Je vais dire non, faites attention. Ou pas payer. Ou payer application payer, m'a font travail. Il dit non, par contre, comme ça, dire là, on a le chauffeur a dit comme ça, en tourner, on va le mettre au côté de pour nous. Il dit non, pas comme ça, et pas une zone même, bah ça yo, et côté mbal jeune à demoiselle là encore. Chauffeur a dit bon, on a non commissariat. Li manda yo le fâché, il râle collecte nèg là. Il râle collecte nèg là, li côté système de cob là, il râle, il prend l'argent. Et puis il descend machine là, il tire des machines là encore. Il saisi et puis plus que son combinaison. Son combinaison marié pour être capable bon chauffeur. Automatiquement devant la fin descend, moun qui sollicité pour ça, il cancel pour ça. Vous avez causé? Moun qui sollicité pour ça cancel, devant la sortie à cob là, chauffeur tomber dans déficit. Il saisi. Moi pas bon nèg menti. On va comme ça arriver, mon cher, regarde, m'a pète cette main. M'a pète cette main malheureusement. Parce que m'a conduit à machine location, m'pas vinn faire travail bénévole non ben. M'pas bagay, m'pas la charité m'a fait là. Ou entrer dans machine mon sollicite service faut payer. M'pas dans jouet m'pas ça. Même quand on machine là, depuis yo doit mon l'argent, faut payer. Gade nèg qui loue machine même côté le machine là. Nèg yo fini remettre machine là, après ça yo t'a supposé toucher caution, yo te bay comme garantie a. Après 40 jours, nèg la dit qu'on paye pas le balcon. Pas comme ça. Dem kon autorité faut payer. Dem kon autorité faut payer. Dem travail faut me toucher. Pas kon pas dem te bagay patata. Boy ici son pays, on mette de sorte de li gagner la justice là-dedans. Sou pays la justice, car il n'importe la justice femme de pour raison, on juge bal tranché et puis pour ça pour le vin jeune. Vous man pas bon nèg menti, on finit pas saltaille. Si moun grand monde de monter dans machine ou solliciter course, faut payer pour me toucher, pas qu'on a fort. Malheureusement de bas la rale collecte nèg là, m'gè la facilité son grand monde, man pas bon nèg menti. Enfin, on garde vidéo après ça va dire que ça va passer no espaço commentaire. Moço, boa noite, ó, aqui tem R$150. Você dá 30 pra ela de fazer um favor. Como é que é? Aqui tem 150, você dá R$30 pra ela de troco, porque eu tô sem mais R$30 não. Mas peraí, quanto tá dando a corrida? Tá dando 100 alguma coisa. É o troco pra dar ela? Isso, mas o combinado não foi esse não. O único combinado que tem é esse, Thiago, que tá chegando. Virando. Quem é Darlan? É o marido dessa galinha. É pra ela aqui. Vamos pra Barra, né? É, eu vou confirmar aqui. Olha só, o combinado não foi esse de me dar o troco, não.
diferente se o programa foi 250, a porcentagem é 30%. Ué, mas eu tô te dando ainda. Você é uma safada, uma filha da p... piranha, por isso seu marido tem que te arrebentar. Moço, fazendo o seguinte, me deixa na rua, para ali na rua dos algodão, que eu vou pegar meu esposo e a gente não vai pra Barra não, tá? A gente vai pra Belfor Roxo, lá no beco da cidade. Calma aí, vamos lá. Quem é Darlan é o marido dela? É, Ela que pediu no lugar dele? isso aí. Então, eu tô indo pra Barra, trabalho lá na Barra. Não, mas você vai lá pra Belfor Roxo comigo, porque eu tô te pagando. Não, olha só, vamos lá. Eu aceitei a corrida porque eu tô indo pra Barra. De maneira, em hipótese nenhuma, Mas se eu tô te pagando, o dinheiro não tá aí. Para na hora dos algodão pra me pegar meu marido e a gente vai pra Barra. Pra Barra não, pra Belfor Roxo. Vamos fazer o seguinte. Esquece Barra. Tá, vou fazer a manobra ali, vou voltar, vou te deixar lá onde eu te peguei. Não, você não vai me deixar, porque ela nem tá mais lá, eu nem conheço essa parte aqui. Nem conheço essa parte aqui. Pode botar aí no mapa, de beco da cidade. Eu não vou pra lá, tá? Você vai, porque eu tô te Vai passar pagando. ali, então tu não tá me Você pagando, vai, quem me eu deu tô te dinheiro foi pagando sim, ela. eu tô te pagando sim. E você vai e acabou. Eu não acredito nisso. Eu, hein, pode acreditar, Belfor Roxo, destino. Mas, veja só, que audácia. Pode debochar. Pode pagar 1 milhão, mas eu não Não vou. quero saber. Vamos fazer o seguinte, vou pra delegacia então. Não tem delegacia nenhuma. Cadê o dinheiro? Vambora. Maluca? Vambora. Tá maluca? Delegacia nenhuma. Tá maluca, Não tem cara? delegacia nenhuma. Tá Me dá o maluca? dinheiro aqui. Tu tá Vambora. maluca, Abre a cara? porta, abre a porta. Vambora, abre a porta do carro. Vambora. Vambora. Olha isso, mano. Ainda tá com uma pedra no carro. Caraca, mano, olha isso, mano. Olha isso, mano, que eu passei agora, cara. Tu olha isso, velho. Caraca, tô tremendo, mano. Caramba, mano. Eu tenho que cancelar a corrida. Rasgou minha blusa. Vou mandar mensagem aqui pra menina cancelar a corrida. Olha só isso, velho. Caraca, mano.